Саламатсыңарбы, балдар? Азыр адабият сабагы. Андемесе сабагыбызды баштайбыз. Сабагыбыздын темасы каада салттырлары. Ал эми сабагыбыздын максаты каада салттырларын окуу менен бирге маанисин кеңири түшүнөсүңөр. Ата-бабалардан калган мурастарды турмушуңарда колдоно билесиңер. Мекенчил болууга тарбияланасыңар. Биздин кыргыз элинин үрп-адаты миңдеген жылдар бою жашап келет жана жашай берет. Абалтан салт санаасын сактаган, акыл оюн алыс жолго тактаган, кылымдардан кылымдарды карыткан кыргызымдын тили менен мактанам. Каада салт кандайдыр бир элдин турмуш тиричиликтеги үй бүлөдөгү жүрүм-турум нормалары, эрежелери, ырым-жырым, адеп-ахлак, каада жөрөлгө, жол-жоболордун жыйындысы. Каада салт улут менен кошо пайда болуп, узак мөөнөт жашап келген белгилүү географиялык чөйрөгө жана тарыхый шарттарга байланыштуу калыптанган. Ар бир элдин, этностук топтун, улуттун ичинде гана салыштырмалуу турактуулукка ээ жана бир муундан экинчи муунга тынымсыз өтүп, коомдук пикирлерди күчү менен аткарып жана сактап турат. Көрдүңөрбү, балдар? Биз кыргызбыз. Биз ар дайым кыргыз элинин улуттук үрп-адаттарын, каада салттарын муунда-муунга өткөзүүгө милдеттүүбүз. Андыктан балдар, кыргыз элин жерин сактап, каада салтыбызды билип, муунда-муунга өткөзүп жүрөлү. Наристе менин аткан ак таңым, жер калым үмүтүм, таптаттуу бал жаным, кичинеге жанган жылдызым, жарыгым, жалыным, күнүм, айым, чырагым, шамым.
Akıyla aytsattır, çamınıp kelgen turbaybu. Akıya, 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 akıya. İki gündün birinde kaltırasın sabaktı. Uyalmazsan soğunup unutmayasın tamaktı. Kızlar delince çok emestir. Malı üskün oroktoy. Oşka men nasıl söyleş, o baktın da oroktoy. Akıya, 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 akıya. Düşke çeyin uqtağan, internetten çıkpağan, tentek balдар bizde köp, ejedin sözün uqpağan. İdiş juu dese bu degen, apasın özü juu degen, akılsız kızlar bizde köp, iPad'dan başka bilbegen. Akıya, 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 akıya. Kitap betini açpaysın, günden gün yazpaysın, takır betin kızarmay, nakleyka çaptaysın. Ақша сұрап күнегі апа кесін қинаған, арабызда қыздар бар, аракет тақыр қылбаған. Ақия, 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 ақия. Сумкасын футбол ойнаған, ойынға дағы той болған, балдар көп бізден арада полға жатып сөйлеген. Қол жазмасы үйренген, 3-6 күнде сүйренген, ежекеден сөз ғар. Жарамасан, жарамасан, жарамасан айтсақ деп, жарашып, жарашып, жарашып қайтсақ деп, учып күйіп біз келдік, ушул үйге туш келдік, учып күйіп біз келдік, ушул үйге туш келдік. Жарамасан бізге айтырған, айланайын қырғыз халқындан. Atmayladık tereke, uşul үйгө береке, biz жарайбыз кереке, Акнаныңдан бері қой, Акбатаға келе қой, айланайын, айланайын, айланайын элеке. Жарамасан, 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 жалт екен, жарамасан, жарамасан, аны қырғыз салт екен. Салтын білген жігіттер қырғызымның бар екен, салтын білген жігіттер қырғызымның бар екен. Ата салтын бізге қалтырған, айланайын қырғыз халқындан. Şay bölü beleke, şakır katır tereke, biz jarayız kereke, çata kılmayın şimdi, çakırlayın şimdi, aylanayın, aylanayın, aylanayın ceneke, hey! Kada saltın bizge kaldırgan, kağılayın kırgız halkından. Atmayladık tereke, uşul үйгө береке, biz jarayбыз кереке, Акнаныңдан бері қой, Акбатаға келе қой, айланайын, айланайын, айланайын элеке. Andemisi кезек тапшырмага келип жетти. 5 бирин оonu менен жаттап келесиңер. Кийинки сабакта көрүшкөнчө сак саламатта болгула.